ole hei tun trum chu ti dan thar ve deuh thil ti chak deuh kan neya chu hei gear an han release thar vel han review vel hi ka chak kan ni chu kema hi drums lampang te guitar lampo ni ta sil hei gear lampang hi kanard ve em ta chumi wang chunin hei kumtina an name so te po hi ka lo clear ve je ni chu company hianin ngian release thar ti vel hi mo chumi chung changa chuanin hei tun trum chu avoi khatna tan pearl drums ho hi kan han check out chinanga an ni hi kan ti na chan poi hei tuna kan hmuang hian an pedal thar inal ka ti khop maya eliminator mono pro ti nia hi ka hmu hata tang khanin ka mit khal em ma chu wang chuanin enge an release dang ti kha kan en ngala an lo release thakop maya mo chumi wang chuanin hi kan han en kual vel don ani i pearl drums hi an company pui hi japan a tho ania japanese company ania kovela drum company lian ber po han ti taila ka sei sol tukin ka ring chi alo deu chungchuni america phe ku chun an lian khop maya i chuanin hi an official site ani o indu chunin lo check ve thenga thil dang kan en photang unreleased thara hian drum si chu release thar em an ne lo moro release thar ne crystal beat hian hi acrylic kan ti ta hi amoi katil to ka to na hemi hi cotton candy fade an tia chu mizo chunin lapo chini fade te po ti theng chu chuanin amoi khop me hei kan hmong hianin a pawl atang purple a fade phei ta chu ala film zu yamo amaro chu limited edition ani dona omri don lo ani limited ta chuan e ba ka hian glacier fade an ti boka chu om thar bok hei hi ni hi glacier fade an tia a pawl avara atang a pawl it's a glacier fate and thing Mihiniamo Hezok hi glacier fate and tia chuan pakhat zoka cotton candy fate titan ju hi cotton candy khoi zo khang en alin ti zok acrylic hi ko od ve de thawa amaro chu ake du deule ka heng hi plastic tela plastic chi khatan ni acrylic chu rin ai nan ke du ve rewa mang tak tak te nan soinan chun ke nging ke tura kan da to panian ti ve ni chu amaro chu ke ti wang khanin aphel kher chuang lawa rei tak chu vok thei thawa ake chung khan maro chu ake du ve deu kan ti ni chu nal khop me heting company dangin an la siam ngai lawa avoi khatna nia ka hriat chuan lo chuan mo heting anga fei thi rong chi rang chen mani pon rong chi khat chun siam thawa rong chi khat ti mai la rong khat chuan hi chi rang he hring te oma brown de te pol te oma maro chi tinga fei tak hi chuanin an mani bak hian siam kala humi alo ni moi khop me hi chu ko vengang me chuan hi baka hian product dang hi snare a hianin pakhat an nei le ni chu snare a hian man tlom chi de ole kan ron release thar o heti lai mi primal snare collective ti hi ron release thar boka hi aman tlom thei de olek turan ron siam ania mo thir hi steel ania hi aluminium alen lo jol ni net chak lo de ka hi brass ania hi copper brass oma bronze omboka copper hi omboka mizo chuan dar kan ti de olek maya hi brass kan ti hi dar eng kan ti don nge
hei kan hriat thiam dan tur chuan school dar kan vuak thin mo kan zirtir tut nan vuak thin kha brass ania chuan kan biak in dar vela po hin brass si chun hmang tho bronze kan ti tak hi aina nun hmang lem lowa chuan hi bronze kan ti chu bell brass an ti deuh kher bik thin ani chu bell brass chu to vele zual ta chuan hi copper ani copper hi po hi dar tho ani maro chu copper kan ti tak hi chu kan hriat thiam dan tur chun wire o dar zai kan tiang chi copper khani ta ni chu ti chuan heng ho hi an size ron om dan kha aman tlom ani chu steel le aluminium te hi dollar zani an tling don lawan tia an mani company ho khan mo chuan brass hi to le hreta chu dollar zali US dollar zali aina to lawang am tia to bera dollar zali ni ang tia chuan hi copper kan ti hi dollar zanga tling lo dewang am ti bok ani chu India chuan han convert taila tlom zok phei chu ni chuang lawa maro chu hetiang hi hetiang quality a chuanin tin nge niang atlom pol tak chu ani mo kanan mong hian he size hi an soidan chuan hi a cha ber hi 14 inch ania diameter a cha zong 8 inch rate a cha ania chuan hi 6.5 inch ruk le chan ve ni hi 5.5 inch nga le chan ve cha zong mo chuanin he tilai mi hi ka hriat sualo chuan hi 13 ani ve thung ta tu na kan 13/7 hi ni ta ni chei mo 13/7 hi tu na kan lai hi mo anin ka hria chu ate hret don ni ate hret hianin ari hi sang thei deuh ta 13 hi chu ko ot thring khop maya ka drummer du chat chaliga breaking benjamin and drummer thin khanin 13 a man na sat ema wang han 13 hi ko ot thei le du kan ni chu 13 char kha man ka tum thina mo chuan hi dollar zatni atanga zathum min kar mananianga tia chuan Richie Martinez ani arch echo and drummer mo kima tak chunin brass hi chu ko ot thawa maro chu aluminium hi ko ot mama zo ko aluminium hi anika nail si khana mangna samo mi aluminium ni chu wangin aria phechonin ke chon danglam nei ka hrebak tak lawa a shell material hi chu enga vakin ka ngai lu tuk lo dewa atlo le han ke chu karil ru ha ka peber ani chu mo aluminium hi zang ve hret dona chuan hemi asira hemi alak kan ti hi som om ta ni chu in chi som pali hawa hian 13 in chai hi chuanin pariat chau om karing hi ain khat deuh pharamo alak hi rim sa hianin hei 14 10 an tia 14 inch ania 10 p ti 10 an ti han hole tin ani hook kan ti hi helaya achum khuna la hin ta mo chu triple flange hook te common bera chuna cha zong hi ka duai na pan thrit boko 1mm chonia shell hi cha deuh hlek se tlo deuh hlek se ke chang ka do ni chu 1mm tlang puin company dang hian 1.2mm ten mang thin ta hemi a khor ni chon mo 1.2mm 1.3 ti vel ten ta 1mm hi chu apan ka ti hreta han thlo pal vel khana soi du lutuk palang ti ka hlaw ni chu mo chuan hei ba ka chuanin ai nang thup dona 13 hi ko ot khop mai hi brass nia hi copper adang chian to lo meng le pedal kha kan en lenga
hei pearl hu hi an hardware hi tha thei khop maya an soi dan mai an fak thei lu tu kan ni chu tuna an pedal thar po hi a that lo chu tu ran ni se anal kat til tu ka amara chu man tlom ka ring lo hi mo changkang tu ti me tiang double hi chu to don tu ka ka gai to phalo single zo hi leve ka tu mani chu vai kan en china ka pedal hual review te kan en zoi o ei hi mono an ti na chan tak chu hemi ake hi pakhat chu ne wang hianin mono an ti deuh kherin chu eliminator series ania amaro chu aban hi pakhat chu ne wang hian mono an ti kher ta ni chu mo chuan hemi beater achung mi te hi away chania mora om hi chuan gram ni zel ning ka hre chu lo chuan chu gram som ni zong e ka chiang to lo khi atle min tivio me thema ro chu mora om to hi chuanin arit du le nia arit du re te me nia ana khop me profile to mo ngai ti la han click na khom ka ri o chuan helai hi a ke man tia a sprocket te po ti ve thei in ka ria chuan nei hi spring assembly nia spring assembly po zia khop mai a lok thei tho ta ti na ni po lok thei a chuanin social na tur ka hrelo chuan helai hi che thei lo tia shake thei lo ti na ni chumo ti bok ta changkang ko ti khop mai ka man tan ka an it ta ve thon thei kan ti ka mo ra ten weights ka da bel theya arit kan ti de chun de kan thon to me don ni chuan hi a double pedal version nia kan en ve la chinam chuan in hei a mono dan chu velam pang hi slave pedal kan ti ta ni chu chuan helai hi ei cursor on la board vel en ta ula helai board vel ein dik lo ni chu mo helai hi ein dik lo wa ana khop me pui tuna ri chon hei chu ka dream ngam lo man to do na mo ma se hi du lo na de pakhat ka nei ve chu ka du khop lo na ti ve khang langila single pahnia asiam the lo mai the ni ka hre lo le ma ro chu helai hi the tho mai theya lai hi no vo the chuan he spring vo na tur kha om me lo tlat mai a single pahnia ada theng emo hi single pahnia ada thelo ani mai thei chan chu eliminator yang lo hi lo en tai la pedal dang hi lo en tai la ka sei lai chu an demon drive hi an flagship pedal ani ve ta flagship ti chona thabe theyang ber mo ei demon drive hi double pedal hi zo hi lo en tai la ni heng ai chuan a slave pedal zok ka ti lai kha avelam pang zok hen tai la hi helai te spring vo na kha omani chumo hemi spring assembly vo na la hi om ta e link shaft ania drive shaft pon ti ta a link ka kha
hi helai a bing te hi hemin vona bing hi mono pro kha chun om velo kham slave pedal cho kai he lai bing te hi om lo ta khami le emi a drive shaft hi a supi o hemi hi aron chom velo tlat me a hemi al z link hi mo o z link kan tian hi hemi z link hi mono pro khan aron chom velo wa chun chu baka single pan yang in man thei don lo lai tak kha ka du thu sam lo na chu ani ve de ulek mai da ti lo wa chuan z pedal kha o z ka sai sil nak nak mai mono pro kha chu ko ot khop mai helai bing te hi om lawa chu baka z link kha ni loin universal zok karon mang ta ni chu ai hemi hen om zia nei thui lu to ka thong ye ni kha mono pro ha kan en leng mono pro double zok hi en le tai la hey a drive shaft kan ti a link na hemi hi z link khan ni lawa standard pa ngai ron manga hemi hi du khop lo na number 1 ania chu baka he ta he a bing te kha spring vo na bing te kha nei lo mo chu wangin double pedal a chon hi chu du thu chu sam lo hret ani chu a single khan kan mang don ti na pon ni chong lo ma ro chu an siam ve the rim rim sel tha te kham wang ve de ni chu mo ma ro chu single zak chu he zok chu nei dan chu kan ngai tong chenai musical so khan in kan thling thar don an tia on posa kawa comment exam man vel nge ni thean ka batia EDM lo check ta che min tia ma ro chu engma kha mi lo thon box si thaw chu wangin exam man tur nge ti kala hre lo ni chu mo sing ni chau bor vel man chu nit mai the ni an ket look ko ken don china ke en ka download the lo an ket look khamo chu wangin chu pedal thar ka le don ni chun ni ve nge kan tumangi ti jong khan ni phot ro se